ҳамин гуна марказҳо кушода шаванд ва кули фаъолияти блогерҳо танзим карда шаванд, ҳамгироӣ карда шавад. яъне аккан ҳеҷ набошад онҳо аз ҳамин этикаи аз ахлоқи ҳамин гӯем ки пешниҳод кардани ахбору дигар чизе ки ба фаъолиятшон рабт дорад бархурдор шавад. ҳам аз тарафи худашон дағал нашад саг бар ин буданд вай кардан, ҳам аз тарафе ки онҳоро истифода бурданд. яъне худи ман ҳамин блогеро ки имрӯз фаъолият мекунам воситаи ахбори умма ҳаст ки ҳатто аз шабакаҳои телевизионӣ дида барои инсон дастрастар аст. гӯем ки нафароне ки блогер мешаванд ва каналҳои ҷилваё мешаванд дар шабакаҳои иҷтимоии дигари дигар аз ҳамин мактаб гузаштагӣ нестанд. мисли ҳамин ва як гурӯҳи кафторҳо ки масалан ба сайт дар меафтанд, ҳама масалан болои Абдурозиқ афтиданд. валки масъалаи ҳамин кибератака ё киберҷанг, кибербулинг инҳо бисёр хуб омӯхта мешаванд ва бисёр хуб истифода ҳам мешаванд. ҳатто дар сатҳи гӯем ки диалогияи давлатӣ истифода мешавад. масалан нафаре ки худаш бисёр дашном мекунад, нафареро таҳқир мекунад, алфози бад истифода мебарад, оқибат дар як марҳила ҳам ки намешавад ки вай ҳамин чиз барои як рафтори муқаррарӣ табдил мешавад. инҳо фикр намекунанд ки истифодаи чунин шакли кибербулинг симои он гӯем ки рақиби ӯро не балки симои худи ӯро дар назари мардум бад мекунад. гӯем ки аксар нафароне ки аз кибербулинг истифода мебаранд кӯшиш мекунанд то ҳадди имкон ноаён монанд, яъне шахсиятшон маълум нагардад ки онҳо кӣ ҳастанд. яъне пеш аз ҳама нафаре ки аз кибербулинг истифода мебарад ин шахсе аст ки зӯровар аст. кибербулинг яъне ин чи аст? таҳқир кардан ё таҳдид кардан, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати шахси дигар бо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути интернет. ва имрӯзҳо дар таносуб бо дигар намудаҳои зӯроварӣ кибербулинг ё ки ҳамон зӯроварие ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад хеле ва хеле зиёд шудааст. салом устод, дар барномаи навбатӣ мо мехоҳем устод дар бораи мушкилоти интернет бо шумо мусоҳиба анҷом диҳем, дар бораи шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан кибербулинг ки масалан ба таҳқир ва таъқиб дар интернет бошад, ягон маълумоти хуб барои бинандагони хеш дода бошед. шумо мегуфтед ки ҳаме таҳқир дар интернет аз ҷиҳати равониш ҳамон нафаре ки ба таҳқир даст мезанад ки аст, аз ҷиҳати равонӣ чӣ гуна шахс аст? саломат бошед. воқеан мавзӯъ бисёр мавзӯи мубрам аст, ба он хотир ки имрӯзҳо бо зиёд шудани дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва махсусан ба интернет истифодаи гӯем ғайри мақсаднокони хеле зиёд мешавад ва имрӯзҳо дар таносуб бо дигар намудаҳои зӯроварӣ кибербулинг ё ки ҳамон зӯроварие ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад хеле ва хеле зиёд шудааст. мутаассифона яке аз сабабҳои асосии ман ҳамин зиёд гардидани кибербулинг ин гӯем ки аз ҷиҳати психологӣ омода набудани одамон ба таъсиррасонии мутақобилаи созгор аст. хуб шумо бисёр ба маврид зарур савол додед ки аз ҷиҳати равонӣ яъне психологӣ ҳамон шахсоне ки ба кибербулинг даст мезананд чӣ гуна хусусиятҳо доранд. хуб бубинед, кибербулинг яъне ин чи аст? таҳқир кардан ё таҳдид кардан, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати шахси дигар бо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути интернет. хуб ва ин аллакай хусусияти фосилавӣ дорад, хусусияти масофавӣ. яъне пеш аз ҳама нафаре ки аз кибербулинг истифода мебарад ин шахсе аст ки зӯровар аст, табиати зӯроварӣ дорад. ин якум. дуюм ин ки вақте ки вай аллакай зӯровар аз масофа истифода мебарад, ин шахсе аст ки худбаҳодиҳии паст дорад, ба худ боварӣ надорад. яъне ҷуръату боварию ҳамон гӯем ки эътибору вай рӯи рост ба инсон сухан гуфтан надорад. аз ин лиҳоз кӯшиш мекунад ки ҳамин чиз фосилавӣ бошад. ҳамон боварӣ надоштан ба худ имконият намедиҳад, нисбат намедонад як ҳамсолаш аст ё ки ҳамсинфаш аст, намедонад нисбати як нафари дигар камбудии ӯро ё ки сухане ки нисбати дорад рӯи рост бигӯяду ҳаминро тавассути фосила мегӯяд. ин як тарафи масъала аст. тарафи дигари масъала ин аст ки худи ҳамин дар масофа будан ба шахс ҷуръат мебахшад ва ӯ аллакай ҷуръат пайдо мекунад ки нисбати нафаре бадгӯӣ кунад ё таҳқир кунад ё дигар. ҳолати дигар мавҷуд набудани алоқаи визуалӣ аст. яъне нафароне ки рӯ ба рӯ нестанд, акай чашм ба чашм намеафтад, ба чашми дигар нигоҳ намекунанд, ин имконият медиҳад ки бо ҷуръаттар шавад ва
ҳамон гӯем ки таҳқиру таҳдиди худро бисёртар ҳаво бубинад, яъне сабукӣ мебахшад ба ӯ. аз ҷиҳати равонӣ ҳамин як нафароне ҳастанд ки худбаҳодии паст доранд ва ин боиси он мегардад ки онҳо баҳодиҳӣ ба худ нест, яъне боварӣ ба худ нест, беҷуръатанд, дар гӯем ки пиёда кардани муносибатҳои мутақобила бо дигар одамон устувор нестанд. аз ин ҷиҳат аз масофа меистану истифода мебаранд ҳамин кибербулингҳоро. аз ҷиҳати равонӣ мушкилот доранд ё не? агар мо гӯем ки мушкилоти махсус доранд, шояд ки не, лекин ба ҳар ҳол то ҷое ин аз хусусиятҳои психологӣ вобастагӣ дорад. масалан нафар ки ба худ боварӣ дорад, аз устувории мавқеи худ мутмаин аст, ӯ ҳамун гӯем ки якин таҳқир не, ҳамун андешае ки нисбати нафари дигар дорад дар рӯяш мегӯяд, яъне аз зур нишаста вай намекунад. аммо ин нафаре ки кибербулинг истифода мебарад одатан одамоне ҳастанд ки боварӣ надоранд чӣ қадар қайд кардем. як хусусияти асосии психологӣ ҳамин аст. нафаре ҳастанд ки масалан як қисмати ками дар камшон бо чеҳраи худ бо номи худ ба таҳқир ва зӯроварӣ даст мезананд. теъдодашон бениҳоят кам аст, лекин аксарияти ҳамин нафарҳо бо номи мустаор, яъне ки нашиносанд гуфта ба таҳқир даст мезананд. фарқият байни ин ҳарду тип нафарон ки ба кибербулинг даст мезананд чӣ фарқият аст? воқеан чизе ки шумо қайд кардед ҷой дорад ва гӯем ки аксар нафароне ки аз кибербулинг истифода мебаранд кӯшиш мекунанд то ҳадди имкон ноаён монанд, яъне шахсиятшон маълум нагардад ки онҳо кӣ ҳастанд. ва ин боз ҳамон аст, яъне нафаре аст ки худаш мавқеъ надорад, худаш гӯем ки нисбати он нафаре ки нисбати ӯ ҳамин таҳқиру таҳдиду зӯровариро ба қавли зӯроварии лафзиро раво мебинад, мавқеъи пасттар дорад, шахсияташ камолоти шахсияш камолоти шахсии ӯ поинтар аст. яъне ӯ медонад ки агар ки ошкор шавад аллакай мардум медонанд ки ин кас дар муқобили нафаре ки нисбати ӯ ҳамин таҳқиру таҳдида раво мебинад ночиз аст. ба ҳамин хотир онҳо кӯшиш мекунанд шахсияти худро пинҳон доранд, яъне ошкор нашавад. гап дар сари ин аст ки худи бубинед ҳар як таҳқиру таҳдид ё бадгӯе ки нисбати як нафаре мешавад як хусусияти аҷиб дорад ки ба зеҳни мардум тез мерасад. ҳамин инсон як хусусияти аҷиб психологӣ дорад ки чизи бадро тез қабул мекунад. боз агар нисбати як нафар тӯҳмат ҳам кунанд ба гӯши мардум расад, дигар ҳамунро ки ин одам инсони хуб аст, ин тӯҳмат буду, масалан нораво буду, дигар ба зеҳни мардум ҷо кардан бисёр душвор мешавад. ва ана ҳамин як механизми аҷиби психологӣ дорад. бубинед масалан мо агар рози таҳлил кунем, дар байни мо мисол мо ҳазорҳо шиносҳо дорем, дар байни шиносҳои мо ҳастанд нафароне ки ба мо маъқул нестанд. шояд ки одами бад нест, шояд ки намедонам нисбати мо ягон гӯем ки кори бад накардааст, ҳатто шояд ба мо ягон коре ҳам надошта бошад. танҳо мо ӯро мешиносем, аммо ба мо маъқул нест. вақте аз мо мепурсанд ки барои чӣ маъқул нест, мегӯем ки намедонам, маъқул нест. ё баъзан мегӯянд ки ситорааш мувофиқ наомад, чеҳрааш маъқул нашуд. яъне як гапе ки асоси илмӣ надорад. вақте ки маъқул нест, ин чиз бояд сабаб дошта бошад ва ин чиз сабаб дорад. аммо гап ба сар ин ки мо ҳама амалу ҳаракати ӯ инсона гӯем ки бо шуурона мушоҳида намекунем. мисол мо мақсад намегӯем нигоҳ кунем ки чӣ қадар ҳаракат мекунад, чӣ қадар либос мепӯшад, ҳамао ки мақсаднок нест. лекин суханоне ки ӯ мегӯяд, гӯши мо мешунавад, ҳаракати аъмолу чеҳра ё симои зоҳирӣ ӯро чашми мо мебинад, шояд дар ҳамин ҳаракату амали ӯ чизе ҳаст ки ба мо маъқул нест. чашми мо ё ки гӯши мо ӯро қабул мекунад, ба майнаи сар мебарад. чун мо ин чизро бо шуурона интихоб накардем, ин дар ҳамун майдони шуур нақш намегузорад, зеро мақсаднок нест. аммо чун тобиши эмотсионалӣ дорад ва дар мо як эмотсияи ногуворро ба вуҷуд меорад, меравад дар қисмати зершуур нақш мегузорад. ҳамин тариқ ҳар вақте мо ба он одам рӯбарӯ мешавем, як ҳиссиёти ногувор дар мо гӯем ки рӯй зоҳир мешавад, ки барои мо аҷиб аст ки барои чӣ ин хел бошад, яъне ҳамин одам ба ман ягон бадӣ накардааст, ман ӯро бад мебинам. ана ҳамин боис мегардад, чун аз қисмати зершуурӣ аст, ҳамин боис мегардад ки ман медонам ки ҳамин одам ба ман маъқул нест, лекин намедонам ки барои чӣ. яке аз хусусиятҳои таъсиррасонии кибербулинг ҳам ҳамин аст, яъне ин мегӯям ки мутаассир кардан тавассути ҳамин бад гуфтану гӯем ки бадгӯӣ кардан нисбати як нафари дигар
پس زدن شخصیت تحقیر کردن مو образи همون انسان توسط یعنی کلمه‌های بین استفاده میشه که همش تو بیش ایموشنالی دارد انسان به غضب میآورد در انسان نفرت پیدا میکند یک گویم که همون هیچ بدبینی نسبت به نفر پیدا میشه نه تو بیش ایموشنالی که دارن خواهیم نخواهیم انسان حتی اگر اینها رو با شعور نباید نکند مقصد نگذارد من باید همین رو گوش کنم تماشا کنم به خاطر گیرم هم تو اگر تصادفاً گوش کند یا تصادفاً تماشا کند هم چون در روی یک حالت ناگوار ایموسیون خوب با وجود میاد میراد عکس میز شعوری او نقش میگذارد و عاقبت باعث میشه که همون نفری که مورد تحقیر و تهدید و زورآوری قرار گرفته است سیمای همون نفر به اختیار در نظر انسان بد میشه و خودش نمیدوند برای چی یعنی ما میگیم که با اون معنی است که خب تاثیر خیلی سخت پسیکولوژی دارد همین چیز و آدمانی که از کیبربولینگ استفاده میبرند اگر که گویم که وای باشند از همین مکانیزم خوب آگاهی داشته باشند تاثیرش به نهایت سخت است اما بسیار وقت ما مشاهده میکنیم که نفرانی هستند از فعلا از کیبربولینگ استفاده میبرند از مکانیزم های درست تاثیررسانی پسیکولوژی آگاهی ندارند و یک نوع تاثیررسانی هایی که رویکی هست یک دشمن های قبیح هست سخن های بسیار بد است الفاظ بد استفاده میبرند اینها فکر نمیکنند که استفاده چنین شکل کیبربولینگ سیمای اون گویم که رقیبی او رو نه بلکه سیمای خودی رو در نظر مردم بد میکنند و متاسفانه همین باعث میشه که امروزها یک اندیشه پیدا میشه که جوانان ما که متاسفانه اکثریت استفاده میکنند که کیبربولینگ جوانان هستند نظر همین جوان امروزه در نظر مردم سیمای جوان امروزه بد میشه میگن که جوانان بد اخلاقند در اصل ببینید وای مقصدش این است که دیگر نفر رو در نظر مردم خب سیمایش رو منفور و منفی نشان دهد اما استفاده نادرستی همین مکانیزم سیمای خودی رو در نظر مردم منفور میکند منفی میکند بد میکند چرا زیرا هر خب چیزی بده که انسان قبول میکند توسط کدام عضو احساس که نباشد بویی بد است مزه‌ای بد است صدای سخنی بد است یا که رفتار عملی بد است این در انسان یک عکس العمل ناخوبی پسیکولوژی را به وجود میآورد که تغییرات فیزیولوژی دارد مثلا ببینید در مردم میگن که موی بدن هم خیست خیلی استفاده می‌کنه یا که رنگ رویش سرخ میشه نفس کشی تغییر می‌یابد نفس تغییر می‌یابد و غیره یعنی یک تغییرات معین پسیکوفیزیولوژی هستند برای انسان ناگوار نیستند یک حالت ناگوار انسان از سر میگذراند و همین حالت ناگوار علاقه عکس العمل به همون ایموسی هست و یک تاثیر ناخوبش این است که اگر همین حالت بسیار روی دادن گیرد همین عکس العمل ایموشنالی خاموش میشه یعنی از کدام طرف از نفری که با تحقیر کیبربولینگ مشغول است یا اون طرفی که مورد حمله های کیبربولینگ قرار میگیرد خوب ببینید هم اینو هم اون هم طرف سوم مثلا نفری که خودش بسیار دشنام میکند نفری رو تحقیر میکند الفاظی بد استفاده میبرد عاقبت در یک مرحله هم که نمیشد که و همین چیز برای یک رفتار مقرری تبدیل میشه مثلا در مرحله اول کمی اگر دشواری میکشید برای با زبان آوردن همون الفاظ قبیح بعد تحقیر هم که نمیشه که عموما به دشواری به زبان میآورد یا نفر که الفاظ قبیح رو میشنید در مرحله های اول به غضب می اومد یا که شرم می داشت حالت ناگوار بود عکس العمل ناخوب ایموشنالی بود عاقبت در یک مرحله می بیاد همین چیز علاقه خاموش میشه در عکس العمل ایموشنالی شنیدن الفاظ بد الفاظ قبیح نسبت به یک معمولی تبدیل می‌یابد و در برابر این هر طرف سومی که اینجا شاهد است یک شاهد این کار است هر وقت این چیزا میشنود و میبیند و وای میکند در وی همین عکس العمل ایموشنالی وای میشه خاموش میشه و این باعث میگردد که علاقه چی بگوییم بی‌طرف باشد باید بی‌طرف بودن نمیتونه نه شخصی وقتی که عادت میکند به همین دیگر بی‌طرف میشه بله یعنی که دیگر همین چیز در نظر بد نمیتونه عادی چیز عادی میشه همین باعث میشه که اساسا این بدرفتاری و بدگفتاری و الفاظ قبیح به زبان آوردن دیگر در جامعه یک چیزی معمولی میشه مثلا دور نمیریم روز ببینید در کوچه سیرگشت میکنیم بسیار وقت شاهد میشیم مکتب بچه‌ها یا که جوانان و دیگر بسیار سخنان این از طرف دیگر الفاظ قبیح میگه میگه خنده ایستاده است در جواب میخندد یعنی عکس العمل ناموافق است و تحقیر ناموافق عکس العمل میکنه یعنی معنای اون رو دارد این شکل معاشرت میگه که اون سبک معاشرت اونها همین گونه است یعنی برای شنیدن دشمن یا که تحقیر یک چیز معمولی شده است
баъд устод ман вақте ки ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро омӯхтем ҳамин марҳилае ки ба кибербулинг машғул ҳастанд ё ки раванди гузариши ки аз кибербулинг гузашта истоданд давлатҳои ғарб ё ки Россия қисман ғарб ҳамин чизҳо дар он тараф қариб ки аз байн рафта истодааст. аммо дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистони мо дар худи дунёи маҷозии интернет шабакаҳои иҷтимоӣ авҷ гирифта истодааст ки масалан як нафар як акса мегузорад ё ин ягон нафарро танқид мекунад, дарҳол модари онро дашнум мекунанд падари онро дашнум мекунанд, дашнумҳое ки масалан ба забон ё тӯҳматҳое мекунанд ки кас аз он шинидану дидану хондани он шокӣ мешавад. ҳамин марҳила оё гузариш дорад ба равони мардум, ба миллат, дар байни дигар миллатҳо, дар байни дигар давлатҳо ягон таъсири манфӣ дорад, надорад? Чӣ пешгирӣ дорад? Чӣ ҳар падидае ки дар ҷомеа ба вуҷуд меояд дар як марҳилаи инкишофи худ давраи буҳрониро сар мегузаронад. гӯё ки ҳамин ҳолате ки шумо гуфтед дар ҷомеаи мо дар ҳолати буҳронӣ қарор дорад. ҳолати буҳрониаш ин аст ки мардум вокуниши сахт мекунанд ба ҳамин. масалан нисбати як нафаре ки аз кибербулинг истифода мебарад ва як нафар алфози қабеҳ мегӯяд ва таҳқир мекунад, таҳдид мекунад, ба ҷои он ки гӯем ки таҳаммулпазир бошад нисбати ин, мо бисёр вақт фикр намекунем ки таҳаммулпазирӣ беҳтарин таъсирот аст. баръакс он нафар алфози қабеҳ мегӯяд, бо ҳамон сак ба он нафар ҷавоб мегӯянд. гӯем ки ҳарду як хел аст. яъне хато аст? албатта ин як чиз аст. бубинед, масалан ҳамин яке аз таъсиротҳои хуби психологӣ ин то ҷое гӯем ки ҳамон эътибор надодан, албатта бетараф будани эътибор надодан. вақте ки як нафар ду-се маротиба нисбати як нафари дигар масалан дашном медиҳад, агар ин нафар ба ӯ ягон аксуламал накунад ва эътибор надиҳад, ӯ аллакай ҳис мекунад ки ҳамин амали таъсир нарасонда истодааст, ки истифодаш намебарад ҳамин чиза. ё ки ҳис мекунад ки бефоида аст нисбати ҳамин таъсир нарасондан, аз ҳамин даст мекашад. яъне гӯем ки худи ҳамин истифода бурдани таҳаммулпазирӣ яке аз усулҳои беҳтарин бурда бо ҳамин роҳҳо аст. аллакай кӯ дар мозу ҷомеаи аврупоиро мегуфтем, ҷомеаи ғарбро, чун дар онҳо мана сабакаҳои ишҷои интернет барвақттар пайдо шуда буд, ин усулҳо барвақттар истифода мебурданд. якум ва дуюм ин ки дар онҷо агар ки мо масъалаи ҳамин кибератака ё киберҷанг, кибербулинг инҳо бисёр хуб омӯхта мешаванд ва бисёр хуб истифода ҳам мешаванд. ҳатто дар сатҳи гӯем ки диалогияи давлатӣ истифода мешаванд. моҳирона. бале хеле хуб омӯхта шуданд вай шуданд. аллакай ин чизҳоро ҳама нозикиҳошона медонанд ва гӯем ки ҳамун давраи буҳрониро аз сар гузаронд. дар ҷомеаи мо ки нисбат ба аврупо, нисбат ба ғарб дертар интернет омад, ҳоло ҳамин марҳилаи буҳронӣ идома дорад. яъне ин ҳам мегузарад як марҳилаи муайян, аллакай мардум ҳис мекунад ки дигар ба ин восита ба зеҳни мардум, ба шуури мардум, ба психологияи мардум таъсир расонда намешавад. яъне ҳамин усул ба як усули кӯҳнашуда табдил меёбад ва аз байн меравад. ягон дар ҳамаи Тоҷикистон аз ҷиҳати равонӣ ягон дастурамал, ягон пешниҳодҳо дар макотиби таҳсилоти миёнаи умумӣ ё ки донишгоҳҳо, донишкадаҳо ё ки падару модарон ягон дастурамал, ягон васоити таълимӣ роҳандозӣ карда шудааст ё на? ё ки дар назар ҳаст ки шавад? шумо чӣ фикру андешҳо доред? имрӯзҳо масалан мо агар ҳудуди шаҳри Душанберо гирем, хушбахтона дар тамоми масоили таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе бо сипориши бевоситаи раиси шаҳр ҳамун штати кории психологҳои мактабӣ ҷорӣ карда шудааст ва бо психологи мактабӣ бисёр фаъолона кор бурда мешавад. ҳам аз тарафи вазорати маъриф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам аз тарафи сароясати маърифи шаҳри Душанбе бо ҷалб кардани хуб ташкилотҳои байналмилалӣ, яъне донорҳо тренингҳо гузаронда мешавад. махсусан яке аз ин бахшҳо бахши зӯроварӣ дар мактаб ва зӯроварии мактабӣ аст, ки яке аз бахшҳои ҳамин кибербулинг аст. яъне шомил мешавад ҳамин бахшам? бале, яъне худи психологҳо мусаллаҳ карда мешаванд бо ҳамин ки бо ҳолатҳои кибербулинг чӣ гуна бояд муносибат кард, бо гӯем ки тарафҳои ҳамин падида ҳам зӯровар ва ҳам ҷабрдида чӣ гуна кор бурд, механизмҳо, усулҳо, манам тартиби кор кардан бо ҳамин ҳолат аллакай то ҷои онҳо огоҳ карда мешаванд. аммо мо гӯем агар ки як дастури алоҳидаи мушаххасе дар ин рӯи кор омода бошад, нест. сабаб дар ин аст ки барои фарз кардем як дастури мушаххас рӯи кор овардан ки вай созгор бошаду хуб натиҷа диҳад, ҳамин масъаларо мавриди тадқиқот
тадқиқоти илмӣ қарор доданд. баъд устод дар ҳамин ғарб ва дар худи ҳамин федератсияи Россия махсус психологоне ҳастанд ки ба ҳамин бахш сару кор доранд, яъне психологони интернетӣ мегӯянд ки масалан кибербулинг, фейкинг, кибертерроризм ва дигар ҳамин ҷанбаҳои манфӣ ва мусбати ҳамин интернетро фаро гирифтаанд аз ҷиҳати равонӣ таълим медиҳанд. Масалан ягон нафар агар ба ҳамин кибербулинг дучор омад, назди ҳамон кас меравад, машварат мегирад, роҳҳошро нишон медиҳад. ҳамин корҳо дар мо ҳаст ё нест? ҳамин хеле мутахассисо. Хуб чиқаре ки мо дар боло аллакай қайд кардем, хушбахтона аллакай дар сатҳи мактабҳо сар шудааст. хуб дар ҳолате ки агар фарз кардем ҳамон тарафи кибербулинг агар дар доираи ҳамон мактаб сурат гирифту психологи мактабӣ бо яке аз тарафҳо сару кор кард, агар ӯ ҳис кунад ки аз доираи салоҳиятӣ ё аз доираи донишу маҳорати ӯ ҳолат каме берун аст, метавонад ба ӯ тавсия диҳад барои муроҷиат кардан ба мутахассиси ҳирфаӣ, яъне ба психологе ки махсусан дар ҳамин соҳа вай ҳаст. мо агар гӯем ки дар мо нест, шояд хато бошад. ҳастанд психологҳое ки имрӯз ба машваратҳо сару кор доранд, ҳатто дар фарз кардем шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамон вай каналҳо доранд, дар ин борҳо суҳбат мекунанд. хел барномаи дарсӣ нест, масалан дар донишгоҳҳо махсус донишҷӯёне ки ҳамин фанро асхуд кунанд. манзури ман нафароне ҳастанд ки ба равоншиносӣ машғул ҳастанд, психологияе ки масалан донишгоҳҳо таълим медиҳанд. албатта ин дар доираи фанҳои муайян, дар доираи мавзӯи муайян бурд мешавад, ин бор суҳбатҳо мешавад, но ҳамчун фани алоҳида вуҷуд надорад. зарурат надорад ҳамин чиз. шояд зарурат дошта бошад, аммо мушкил дар ин аст ки хеле мушкилотҳои зиёде ҳаст ки бо аз ин шояд ки мубраттар бошад ва ҳама инҳоро дар доираи ҳамон вақт ҳаҷми нақшаи таълими ҷонбак хеле душвор аст. Не, барои чи ки масалан дар дигар давлатҳо аллакай ҳамчун фани алоҳида, ҳамчун мутахассисони алоҳида дар ҳамин сам омода карда истоданд. ҳаминро ман дар назар дорам. Аллакай омода кардагӣ ҳам ҳастанд. масалан барномаҳо ҳаст, барномаҳои дарсӣ ҳаст, дастурамалҳо ҳаст, китобҳои дарсӣ ҳаст, худ дар худи ҳамин федератсияи Россия. хуб аслан мо бигем агар зарурат ҳаст танҳо ба як кибербулинг не, ҳама он чизе ки хусусияти киберӣ дорад, масалан мана ҷангҳои иттилоотӣ ҳаст, мана худи булинг ҳаст ки тавассути вай сурат мегирад, мана он фейкҳое ки шумо гуфтед ҳаст ки хабарҳои бар дурӯғ таҳриф шуда вай паҳн мекунанд дигару дигар. барои муқовимат, рақобатпазир будан ба инҳо муқовимат кардан дар ҷаҳони пуртазоди имрӯза зарурат ҳаст ки чунин мутахассисон омода карда шаванд. албатта роҳи дигар ҳам вуҷуд дорад ки психологҳои калакаи онҳо дониши базавии психологӣ доранд, метавонанд тавассути гузаштани курсҳои иловагӣ, курсҳои алоҳидаи иловагӣ дар ҳамин самт ба мутахассисони ҳамин соҳа табдил дода шаванд ва дар ин самт кор кунанд. зарурат вуҷуд дорад. зеро бубинед дур намероем имрӯз худи баъзан тазодҳое ки дар ҷомеа барпурд мешаванд аз гӯем ки тарафи гурӯҳҳои мана экстремистию террористӣ аз ин хуб истифода мебаранд. хуб баъзе давлатҳои ҳамсояи мо хеле хуб истифода мебаранд ва мо ҳис мекунем ки мутаассифона тоҷои мо дар гӯем ки пешрӯи онҳо рақобатпазир нестем. ҳамин гуна рақобатпазирие ки воқеан рақобатпазирие бошад ки асоснок бошад, механизмҳои муайян таъсиррасониро донад ва ҳадафрас бошад, ҳамин чиз ҳис намешавад. яъне зарурат ба ин чиз ҳаст имрӯз ки гӯем намедонам як чанд нафар аз аврупо нишастан ҷавонои мора гумроҳ мекунанд. бале гумроҳ мекунанд, дар мағзи шӯршон ҳар гуна андешаҳои ифротию ҳар гуна андешаҳои нохуба ҷо накунанд. имрӯз мо ҳамин чиз зарурат дорем. не, баъзан устод мо ба мушоҳида мерасад ки ҳамон нафарое ки ба истлоҳ гирем агар фейкҳое ки ба муқобили фейкҳои онҳо мубориза мебаранд, онҳое ки дар хориҷ нишастанд паси монитори компютер ё ин ки телефон мубориза мебаранд, баъзан ба мушоҳида мерасад ки хом ҳастанд. масалан як навъи кибербулинг флейминг ҳаст дар шаҳрҳо бештар ҳамин чиз ё дар ҷойҳое ки нафароне ки зиёд дар он ҷо аъзо ҳастанд. масалан дар шаҳр ягон навор ё ягон матлабе ки нашр шудааст, дар ҳамон ҷо флеймингро ташкил мекунанд.
مثلا یک نفر دیگر را تحقیر کردن یا برای پیشگیری کردن یا که یکون چیز را آگاه کردن، یک نفر یک سخنی رو در همون جو می نویسد، مقصد همون است که در همون بحث نفران زیادی رو جلب کنه. اما متاسفانه نگاه میکنه وقتی که میبینیم که همین نفرانی که بر مقابل همونو هست، یک نفر بر جای اون که یک سخن نوشته تواند که فلیمینگ با وجود بیارد نمیتواند. یک نفر تا 40-50 با اصطلاح امروزه کامنت مینویسد که فیک بودن همون رو آشکار میکند، یعنی خام بودن همون رو آشکار میکند. این مسئله البته هست. بعد یک مسئله دیگر هست استاد که شخصیت ایواز شوی در شبکه‌های اجتماعی و شخصیت ایواز شوی در اینترنت. مثلا نفرایی هست که مرد هست، صحیفه زنانه میکشوید، یکی جوان است، جوان پسر است، صحیفه دخترانه میکشوید و مشغول میشود با دیگر کسا رو مثلا مسخره میکند یا من نمیدونم یگون خواهشات نفسانی خودش هست یا یگون مقصد است یا چی است، اینا با قسمت‌ها جدا میشه. و زن هست مردونه میکشد با یگون تحقیر یگون کس باید میشد. یک مقاله هم در خبر اگر خطا نکنم نشر شده بود، گفته بودن همین خیلی یک نظر هم پیشنهاد شده بود که میتواند مثلا با عوض شدن جنسیت آورده رسانه از جهت روانی همین چی گونه است. میتواند که مثلا جوان پسر میگن که مرد صحیفه فیکی زمانه که شاید با همین مشغول شدن گیرد مدتی سالها با جهت روانی او مثلا او رو با زن تبدیل کرد، یا اینکه مرد باشد با زن یا زن باشد با مرد. در این باره از جهت روانی چی گفتم میتونید؟ ببینید اصلا نفرانی که به این حالت مشغول میشن که شما گفتید میتوند مرام‌ها گوناگون باشد. نفری برای فرض کردیم نمیدونم مسخره کردن یا شوخی کردن با یک رفیق خود با یک دوگانه خود این کارو میکند. نفر دیگری است که با مقصد به دست آوردن یگون مقصد یعنی شانتاژ کردن نفر دیگری پول میخرد. این از مرام‌ها وابسته است. در این بین میتونن نفرانی باشن که در اونها بگیم که همون تمایل نادرست جنسی وجود دارد، اگر روشن عیان شده هم نباشد، البته همین تمایل بگیم که در قول خوب ساده کرده میگن که در خونش وجود دارد، یعنی حالا در عمل و حرکت ظاهر نشده است، اما چون در همین تمایل در وجودش هست واسه به همین میل میکنه و خیلی مدت بلوغ کردیم با همون یک چیز بسیار مشغول شدن، همون عکس العمل منفی را نسبت به اون چیز از بین میبرد، میتواند چیز با او یک چیز معمولی تبدیل یابد و در یک مرحله معین البته یک اندیشه پیدا میشه که کمی یک بار استفاده برن، چون که همین چیز هر یک عمل انسان چیزی که انسان با همون گویم که سر و کار میگیرد و تماشا میکند و تبلیغ میکند و بسیار یعنی با همون سب گپ میزند، با همون سب مینویسد. در یک مرحله معین همین اندیشه پیدا میشد که یک بار کنی و مثلا ببینید آدمانی که بسیار فیلم های جمعیتی را وای میکنند تماشا میکنند، یک مرحله معین خودش هم اندیشه پیدا کنی با یک بار دیدن پیدا با یک بار آدم کشم چه خیلی است. همین چیزی که من میبینم چگونه احساسات از سر میگذرد، یعنی همون چیزی را که گویم که او میبیند خواهش اثر گذراندن، یعنی همون حسیات و احساسات ایموسیا در او پیدا میشه و این متد را تحریک دهد به اجرای همین عمل. اگر جوانو باشد مثلا یک مرحله هست از جوانی مثلا گزارش هست با کلان شدن با بلوغت رسیدن، همون مرحله میتواند که تاثیر کند. مثلا هستن بعضا پادروس میگن نورس، مثلا همون حالت‌های هست که همون حالت‌ها رو بیشتر دست میزنن، بگذشت مثلا چندی سال میتواند که ذهن همون رو تغییر کرد. خوب ببینید خودی مرحله نورسی یک دوره هست که عامل‌ها یک بحران شدید سن‌سالی دارد و یکی از عامل‌های این بحران عامل‌های بیولوژی هست. جدا میشد به دو عامل، و بلوغت رسی جسمی و بلوغت رسی جنسی. هر دوشم بسیار نابرابر انکشاف می‌یابند. مثلا ما اگر نورسان رو ببینیم، مثلا قطار کردن نگاه کنیم به شوی فرض کردیم 8 نگاه میکنید بعضی شبکه قریب مرد کلانسال با مانند شدگی یا که دختر بچه که کلانسال با مانند شدگی، بعضیش کودک بریم، یعنی انکشاف یکیلا نیست. چگونه که انکشاف جسم گوناگون است، انکشاف پسیکیکی هم گوناگون صورت میگیرد، انکشاف ذهنی، انکشاف عقلی.
من هم انکشاف مفکوروی هم گوناگون صورت میگیرد و همین گوناگون بودن انکشاف یعنی در مرحله در یک بگوییم توازن بودن انکشاف میتواند تاثیر ناسازگار رساند، تاثیر رساند که خب همون روند انکشاف مقرری رو خللدار سازد. یعنی ببینید در انکشاف جسمانی در انکشاف به بلوغت رسی جنسی یک خصوصیت معین این است که خواهش پیدا می شود به جلب کردن توجه جنسی مقابل. اما در همون سن و سال حالا سیمای ظاهری به اون درجه شکل نگرفته است که بگیم که از روی حسن و جمال و قد و قامت جنس مقابل توجه کند، هم به پسر بچه هم به دختر بچه. پس چی میموند؟ استفاده اصول دیگری که میتواند جنس مقابل را جلب کند. این اصول دیگر چی است؟ این اصول دیگر نشان دادن من همون جهالت است، نشان دادن ظاهر کردن خشونت است، نشان دادن قوه زوری است. در شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرد. می‌تواند جسمانی باشد، لفظی باشد. خب یک نوع رفتارهایی هست که گوییم که به همون آدم خاص نبود و یکی پیدا شد، یکی تغییر یافت. این معناش این است که دقت نفری رو جلب کردن می‌خواهد و دیگر راهی جلب کردن دقت رو ندارد، همین استفاده می‌برد. یعنی ببینید بعضا حالت‌ها ما مشاهده می‌کنیم در مکتب، الکی در همین مرحله در همین سن سال بچه‌ای که نفرانی که هم پسر بچه هم دختر بچه‌ای که نسبت به اونها در اویله توجه کم است از طرف والدین. خب همون یک دایره معین آدمانی نزدیکی ندارد که به او توجه کنند، او توجه را از کجا می‌جوید؟ او توجه را از کوچه می‌جوید، از بیرون می‌جوید. و استفاده بردن اینترنت یک از راه‌های بسیار آسان و دسترسی است که می‌تواند توجه کند. یعنی وقتی که والدین با اون پسر بچه و دختر بچه نمیگوید که من تو را دوست می‌دارم، با او محبت نمی‌کند، با او گرمی نمی‌دهد، او همین محبت و گرمی و توجه از بیرون می‌جوید و با آسانی از اینترنت می‌یابد. نمی‌دونم یک زن است یا مرد دیگری رو که همین چیز رو توسط اینترنت با او می‌دهد و یک مرحله مهم می‌بینیم که الکی کورت و واخوری به واسطه می‌رود و عاقبت ناخوب می‌دهد. یعنی این عامل‌هاش خیلی وسیع است و عامل‌هاش از خود محیط همون نفری که قربانی همین کار میشه از محیط سرچشمه میگیرد، از اویله، از مکتب، از صنف. بسیار وقت نفرانی که به همین میرن نفرانی هستند که همین تشنگی ایموشنالی اونها در محیط طبیعی نمیشکند. محیط طبیعی چی است؟ محیط طبیعی محیط همسنفان است، همسالان است، خویش تباران است، اویله هست، آموزگاران هست. یعنی همون تشنه محبت بودن، تشنه نوازش بودن، اینا طلبات معنوی انسان هستند. رو با دنیا مجازی تشنه مهربانی بودن، همین چیزا که ندید از محیط واقعی او روح صنعی خانه کردن همین طلبات رو میجوید و اینترنت با اون کنه میده که همیشه با آسانی وای کند. زیرا توسط اینترنت نمیدونم به نفر سخن خوب گفتن وقتی که شما رو نمیبینه شما فقط مینویسید آسان‌تر است. وقتی که علاقه ویزوالی وجود ندارد اینجا علاقه شرم و حیا تاثیرش رو از دست میدهد. همچون مکانیزم گوتیم حمایوی از بین میرود. اینجا علاقه ترس از بین میرود. همون دیگر حسیات و ایموسی‌هایی که در مرحله‌های معین خصوصیت‌های معینی حمایوی دارن برای انسان تاثیرشون از بین میرود و این امکانیت میدهد که انسان با آسانی وارد شود به همون عمل به همون رفتارهایی که گوییم که بدن، لیکن این حال ضرورن برای همون انسان برای کنه کردن همون طلبات ایموشنالی خود. یعنی میتواند که همین شبکه‌های اجتماعی در نفرایی که مثلا خو نورسان باشند، خو مثلا کلانسالان باشند و کلانسالان در کمتر به مشاهده می‌رسد، بتواند که با تغییر یافتن جنسیتی او منظور من از جهتی ایموشنالی یا که روانیش یعنی تغییر می‌شود. گویا با تغییر یافتن جنسیتی و با ویران شدن تمایل جنسی. البته تاثیر می‌گذارد به واسه تاثیر می‌رسد. بعداً استاد همین فاکتور اخیر ما می‌بینیم که همین از همین جهتی پیشتر هم یک اشاره کردیم همین فهموندگی‌ها در شبکه‌های اجتماعی کم است. مثلا اکثریت نفرهای ما حوزه فعالیت دارند، بلوگر با نام بلوگر فعالیت دارند، مثلا الفاظی را می‌بینند که
хуб нестанд ёки рафторҳоеро мекунанд ки хуб нестанд банав рӯзноманигорон рӯ ба шабакаҳои иҷтимоӣ оварда истодаанд яъне ба таври ҳирфаӣ аммо аз ҷиҳати равоншиносӣ илми равоншиносӣ ё ин ки фаҳмондагиҳо мутлақан агар бигӯем хато намекунем чунки масалан як нафар ду нафар фазои беинтиҳои шабакаҳои иҷтимоиро пур карда наметавонад ба мушоҳида намерасад шумо дар ин бора чӣ назар доред чӣ фикр доред чӣ кор бояд кард ҳамин падидае ки имрӯз дар Tojikiston пайдо шудааст яъне блогерҳо рӯи кор омада истоданд ва агар мо як таҳлил кунем аксарашон фаъолиятшон яъне ниятҳое ки доранд ниятҳои хуб аст бад нест мақсадшон як нафъ расондан ба ҷомеа ҳаст вале омода нестанд ҳамин гӯем ки нафароне ки блогер мешаванд ку каналҳои ва ё мекушанд дар шабакаҳои иҷтимоии дигари дигар аз ҳамин мактаб гузаштагӣ нестанд зеро бубинед ҳам ту мутмаин сохтан як нафар ба андешаи ба мавқеи ба ку як ақидаи осон нест барои ин ман фикр мекунам ки имрӯз дар мо ҳамин марказҳое ки блогерҳои касбиро омода кунанд бояд бошанд чикаи масалан сари ҳар қадам боз мо марказҳои забономӯзӣ дорем марказҳои омӯзиши компютер дорем дигару дигар дорем яъне ҳамчун марказҳое кушода агар дар сатҳи гӯем ки мақомоти давлатӣ ҳам набошад ақаллан дар сатҳи ман ҳамин ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар шакли ҷамъиятҳои дори масъулияташон маҳдуд дар ҳамин шаклҳо марказҳоеро ташкил кардан дар кор ки хуб зери назорати мақомоти расмӣ бошад масалан академияи масоити ахбори омма назорат кунад гӯем ки ҳамгироӣ кунад фаъолиятшона ва ҳамин одамон омода карда шаванд ман як чизро мушоҳида мекунам аксарияташон ҳамин аз психологияи баҳс бехабаранд барои он ки мо чизеро ошкор кунем нафари қатъи вориди баҳс мешавем психологияи баҳса донистан дар кор яъне усулҳои муайяни далеловарӣ ҳаст аксарияти ҳамин нафароне ки ҳатто методи бумеранга намедонанд чи аст аз бумеранг қариб ки ман надидам ягонташ истифода бурда тавонад яъне як техника ва тактикаи муайяни далеловариҳое ҳаст ки дар психологияи муошират бисёр хуб баррасӣ мешаванд инҳо аз ин техника ва тактикаи далеловарӣ истифода бурда наметавонад барои он ки инсон дар баҳс ғолиб бошад вай далел оварданаш дар кор далел ҳам ту як сухана мо овардем гуфтем маъноро надорад ки мо далел овардем вай тарзи бандубаст кардан дорад тобиши пешниҳод кардан дорад тобиши боз ҷавоби ӯро гирифтану ҳазм кардану бозгардонда додан дорад баъд як устод аз курсҳои махсус гузарам вале як чи дигар аз устодагӣ ҳамин нафарое ҳаст ки як нафар агар масалан мавриди масалан як барун абдурозиқ як блогере ки якташ хурдаст ҷисман якташ масалан аз ҷиҳати беморӣ масалан қад накашидааст ва барунаш масалан репери дигар масалан байни онҳо як конфликт шуд аксарияти блогерон масалан аввале ки масалан масъаларо ҳал накарда мисли ҳамин ва як гурӯҳи кафторҳо ки масалан ба сайт дар меафтанд ҳама масалан болои абдурозиқ афтиданд масалан дашном кардан таҳқир кардан таҳқирое кардан ки масалан ба миллати мо созгор нест ҳамон чиз ба забони мо созгор нест ҳама ба ҳамон дарафтиданд баъдан як бахшиш пурсидам ман намедонам чӣ кор кардам мо хато кардем ҳамин ҳолатҳо мешавад яъне як нафарро агар таҳқир карданешаванд танқид карданешаванд ҳама болои ҳамон дар меафтанд рост дурӯғ таҳқир туҳмат болои ҳамон кас мешавад бе оне ки шумо гуфтед далел биёранд яъне аз ҳамин курсҳои махсус бояд гузарад усул барои бетунем этикаи ахлоқи ҳамин соҳаро хондан шуда масалан дар журналистика этикаи журналистика аст нафароне ки журналист касбӣ ҳастанд комилан медонанд чӣ гуна аст яъне худи ман ҳамин блогеро ки имрӯз фаъолият мекунам воситаи ахбори умма ҳаст ки ҳатто аз шабакаҳои телевизионӣ дида барои инсон дастрастар аст дар бир корҷо одам метавонад телефони мобилиша барораду ба интернет пайваст шуда аз инҳо бархурдор шавад тамошо кунад вай кунад ба ҳамин хотир мо чӣ хеле роз даволкайт кардем ҳамин гуна марказҳо кушода шаванд ва кули фаъолияти блогерҳо танзим карда шаванд ҳамгироӣ карда шавад яъне аккалан ҳеҷ набошад онҳо аз ҳамин этикаи аз ахлоқи ҳамин гӯем ки пешниҳод кардани ахбору дигару дигар чизе ки ба фаъолиятшон рабт дорад бархурдор шавад зеро баъзе ҳолатҳои дигар ҳам ҳаст масалан бубинед шумо мисол овардед дар бораи ҳамон ду нафареро ки рости як манзараеро мемон ки о монанди нафароне ки намедонам сагбоз ҳастанд ду сага мебаранд ба дигар ҷанг меандозанд аз ин пул мевай мекунад қиморбозӣ баред айнан монанди ҳамин фаъолияте ки нисбати онҳо карда
هم از طرف خودشان بغل نشد سگ بری بودن این وقت است هم از طرف اونها رو استفاده بودن با همین کتون اونها رو استفاده بودن نه که بعضا همین رفتار رو میکنن پوی میلاد با بین میگوید بله مشکل این بود که همین چیز بسیار منفور بود همین چیز بسیار بد بود شخصا من اونقدر رو سیم نه تماشا نمیکردم کوشش میکردم نبینم برای اون که بگیم که همین ارزش های عمومی انسانی در اینجا پایمال میشه و انسان است که مثلا سگ باشه است که بند یا بعد طرف دیگرش سخت کنه بعد دیگرش جمع کنه یعنی کوشش میکنه هم که اومد یک همون جنگ اطلاعاتی روسیه و باید برین امریکا برین که همین آمریکا و روسیه را میگفت که اوکراین به هجوم میکند وقتی بعد همین کردن که روسیه هجوم کرد اینا هم همین دیگه استفاده بود همین که اینو بعد دیگر جنگ میکنن وقتی بعد میخواستن که بعد دیگر جنگ کنن خیلی خیلیت کمشان نشد بعد اصول همین عاقبتش همین است که باید پیشگیری کرده شود یکون برنامه‌های راه‌اندازی کرده شود که همین اتیکا اخلاق بعد پهلوی روانشناسیش همین نفرات باید آگاه باشند. اصول بسیار منتدار گمانی من بسیار مصاحبه خوب شد. اولین هم نباشد گمانی من اولین مصاحبه شد که مثلا در همین سمت روانشناسی در سمت کیبربولینگ در سمت همین نفرانی که با بلوگری مشغول هستند یک پیشنهادهای خوب یک نظرهای خوبی سازنده از جانب شما ارائه شد. ما هم اطمینان داریم که اون نفرایی که تماشا میکنن اون نفرایی که میبینن ما رو از این پیشنهادها از این نظرها یکون برخورد خوب یکون برداشت خوب انیکترش میکنیم. سلامت باشید.